الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. oluvainuma olw'okutenda Allahu tabaraka wa taala ow'ekitiibwa mwene matenda amalungi ate amaidufu, era gwe tusaana okuba nga tutendereza n'okusuuta, era nkakasa gwe tusaana okuba nga twesigamira buli mu mbeera yona yona yona, era nayongera okuwa garanti nti oyo yena yena eyesigamira ebimu ku bitonde bya Allahu tabaraka wa taala awatali Allah, ku lunaku lw'enkomerero ajja kuba mu bantu abajja okulaajana oba bajja okuwumulanga nti binsanze singa obulamu buno tibuntuuseeku. Baganda bange, mu kaseera kano nenda tube nga tweyidukanya oba tulingirira ku nsonga enkulu eno gye tutalowoozaako, oba oliawo singa tugiwa ebirowoozo buli omu yandibaire akola ekyo ekinamusiimisa mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Olwayo nenda tulingire ku nsonga ey'olunaku mulindwa. Ensonga y'olunaku mulindwa nsonga nkulu ino. Bwe twogera ku olunaku mulindwa buli omu ategeera luva ly'olunaku olwo, era aba attentive ino obukeera ku nkyo nti ekisibo kitandise tusiibye lunaku olusooka mpaka lunaku olusembayo. Buli musibi yena aba alindirira lunaku lwa Idi, lunaku mulindwa. Sino lunaku lwetujja okwogeraku, wabula lunaku lwetujja okwogeraku n'olunaku lw'enkomerero. Ni faino ey'obulamu bwaife, either weesiima oba ojja kubonerera. Olunaku olwo Allah yalutunumiza mu Qur'an, wakitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalutunumiza mu bigambo bye birungi. Ekasaba kumpeeza kulandira nenda tulingire ku lunaku lw'enkomerero n'ebyo Allah byeraganisa kwolwo olunaku. Allah yalwogeraku ino mu Qur'ani, wabula nenda tulingirire ku ssuula edimu ku ssuula Allah dayayisa mu kitabo kye ekitukuvu engeri gyalwogeraku atya, biki byeraganisa kwolwo olunaku, era iwe omuntu oba nga owulire ebigambo ebyo nga Allah bwe yabyogera, kyolima nti okuba nga oizaaku. Mu suratul Haqqa Allah essuula eno yabanga atukobera olunaku lw'enkomerero n'oluliwa, biki byajja okuba nga atusasula, era nga ssuula eno etandika ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Al-Haqqa liina mugamu ku maina g'olunaku lw'enkomerero. Olunaku lw'enkomerero Allah yalutuuma amaina mangi,
n'omulina erina alhaqa era kugamu kumaina gona kulwenkume twaba ni alwaqi'a alqari'a maina mangi atama agona maina gauna kulwankumerero Allah atukuba nti alhaqa unakulina kugamu kumaina gona kulwenkumerero malhaqa era yakiramu malhaqa unakulwenkumerero neki n'oluliwa wama adraka malhaqa lwaki yairamu lwaki erina yali bakweta kwiringana lwaki yali lingana li'azami yawmi alqiyama olw'obuzito olw'olunaku lw'enkomerero wallahi singa tutyama twafumintiriza oba twasoma ku buzito bw'olunaku lw'enkomerero buli omu yandibaire ng'akola ekyo kyateekera okuba ng'akola. kadhabat thamud wa aadu bilqari'a ati Allah atandise otunumiza kadhabat thamud wa aadu bilqari'a thamudu qaumu salih alayhi salam bano baali bantu ba kibiina ekya nabi Saleh wa aadu baali bantu ba nabi Hud alayhi salam fa amma thamudu fa uhriku bitaghiya Allah atukoba nti wabula abantu ba Saleh fa uhriku bitaghiya Allah yabanga abazikiriza ay biswaha yabanga abazikiriza n'ikibuyaga olw'amazambi ge bakola. wa amma aadu wabula abantu ba nabi Hud alayhi salam fa uhriku birihin sarsarin atiya yabazikiriza birihin ay shadidatul buruda yabazikiriza n'obwinogovu obw'amaanyi abantu ba Hud ba nabi Hud alayhi salam Allah yabazikiriza n'obwinogovu obw'amaanyi. Wano singa ndowooza oba oli awo waliwo oku baganda baife abaali bawangaalire ku nsi ed'obwinogovu nga damuzira bw'ogyeta ki obwire bwayo bubino mu biseera by'obwinogovu abantu baba mu mizira n'ensi edindi obwo babona nti muzira gw'amaanyi kino omuzira oba tino obwinogovu Allah bayogera ku wano buno obwinogovu bwali nga mbenja kwesa ekigambo ayo tikyandibe oba oli awo tikirungi kiringa omuntu okuba nti akoze ekintu oba akoze asuise weyandikomye so nabwe ekito Allah abantu ba nabi Hud alayhi salam yabasindikira empewo nga uninogovu nga alinogovu obwinogovu obw'ekige kyawaigulu. sakharaha alayhim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma sakharaha alayhim Allah yafula obwinogovu buno kwegamba yabufuula nga speedi yabwo yawaigulu ino
kwegamba abantu bana bademu babe nga bakosebwa ni sekukosebwa ulimweni. Era obwinogovu buno yabanga abubalekamu ena kwedwera 8 n'ebiro 7 mutatabi'an husuman ay mutatabi'a nga damudiringanwa wazira kuzikiza. Ezanti olwalero Allah bawe mu akabugumu mbe husuman ay mutatabi'an nga damudiringanwa ezira kuzikiza mpaka lwebawaawo. ما ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. wano Allah tabaraka wa taala yali aliko washitwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti obona abantu abo era enendogera ebuna eri abantu fena bwobanga owulire embeera eno abantu abo engeri Allah gyabazikirizamu nti wambonera abantu abo ajazu nakhirin khawiya nga kiringa wonabona emiti egy'emitende ajaz ay usulun nakhl the stems gundi badeta mulusoka badeta nduli emiti egy'emitende omuti gwobona nga omuti gwe batemyeku amatabi gwasigaza the stem. So Allah tabaraka wa taala akuba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti obona abantu okuzikiza kuna bazikirizamu kiringa wobona entende egitemeibwako amatabi ay fariga khawiya fariga ngezira mutende gwolibona nti obaguliku itabiri onalyona. So n'abantu abo Allah tubazikiriza fahal tara lahum min baqiya. Ekyo kyalinga kibuuzo Allah kyabuuza wakisibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamubuuza nti mu bantu abo benazikiriza abadema abantu ba Nabi Saleh abantu ba Nabi Hud saadi onagwobona woku yasigalawo oluvainuma lw'okubazikiriza. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون الله تقبانتي فرعون عليه اللعنة ييدا ومن قبله نابو أبيد الرفين مرو وبنابو بنا بييدا نابو مدوغيرين دالا نابا لوا قوم أبانتو باسواري قوم لوط abantu ba Lutu kaumu Adu bona Allah baya yitegeza wal mu'tafikat Allah yali yitegeza bantu ba Lutu abantu ba Lutu baya yitegeza wal mu'tafikat lwaki yabeta wal mu'tafikat abantu ba Nabi Lut alayhi salam lwaki abatuma wali mutaafikat wanene mu Qur'ani kubanga yabazikiriza nenzikirizanga yafuula amayumba gaiwe kutopi yabanga kukolaki waiguru wabanga walinga wansi gona ene nzikiriza yabazikirizamu yatoola amayumba gaiwe ebya gundi edito yabanga abivundika wansi ebya wansi yabiza kunguru. Abantu ba Nabi Lut ndoza fidio muzo go bali bakola omubiri bali babisiyaga nga bali abisiyaga mufo kyokubanga bawasa abakyala nga Allah bayalagira babenga bazalamu bakyala baibwe
bajja akola bya bwononefu. Kitegeeza nti embeera y'ebisiyaga mbeera mbiino naddala maaso ga Allahu tabaraka wa taala, era Allah yakolimira abantu abali ebisiyaga. N'owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabakolimira mu bufunze omuli w'ekisiyaga yena mukolimire era aliko obusungu bwa Allah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiya, nti abantu abo bagezaako okuba nga badeemera ababaka ba Allah kwebyo bye babayitira nabyo. Tukikakasa fena nti buli mubaka eyasooka mpaka kwasembayo ezira nsonga eyamutumisa okutoolaku kwawula Allah tumwawula tutya nakumusinza mu bw'omumu. Eyo ni nsonga enkulu. Then ebiri byakola ki byagoberera. So omuntu yena alina ensinza eyindi gyayongerezaaku ku nsinza eya Allah, oyo ku bibiri akole ki? Akole ku kirala, nga ku bibiri ebyo kuliko ekituufu kirala era nekimuwonesa lunakola enkomerero, era nga ku bibiri ebyo kuli ku kirala nga bw'aba kyegemyeku kijja kuba nga kimusuula mu kuzikirira ku duniya kuno ne ku lunaku olw'enkomerero. Saba Allah abe nga atuta mu baidube abamusinza mu butuufu bw'okumusinza nga tutumugaitako. So namwe ekyo Allahu tabaraka wa taala tukuba nti fa akhadhahum akhdhatan rabiya, Allah yabagemaku n'olugema olw'amaanyi, yabagemaku yabazikiriza. Inna lamma tagal ma hamalnakum fil jariya, kati wano Allah yogera ku Nabi Nuh alayhi salam. Nabi Nuh yakowola abantu be emyaka 90+. Ai wallahi abantu baloba okuyikiriza, era mulembe gwa Nabi Nuh alayhi salam n'omulembe ogwasookera irala okuba nga gukolebwa ku shiriki fil alami kullihi, munsi yona mulembe gwa Nabi Nuh n'omulembe ogwasooka okuba nga gukolebwa ku shiriki. Nabi Nuh Allah yazikiriza omulembe gwe n'amataba oba n'amaanyi, era nga mubamu ku bantu Allah be yazikiriza mwali mu mutabani we era mwabamu mukyala we. Wallahi Nabi Nuh yabanga akola mutabani we mukyala we baada y'okuyikiriza, era mudimu ku duwa yasaba nga olungo abantu waliyo ageziza okubakowola baloba, yasaba Allah duwa, rabbi gfirli wal walidayya, ay Allah musawa nsonyiwe n'abazere bange, wal man dakhala baytiya mu'minan, na buli siiki wa munumba yange nga mwikiriza, walil mu'minina wal mu'minat, mubashaala. So yatwera mutabani wakole ki azikirire, mukyala wakole ki azikirire, era mukaseera nga Allah maze okulagira Nabi Nuh alayhi salam abenga abantu be yamulagira okutaamu lyato abasaabaze, mutabani we yadeema kulasituma batyamukoba nti ya bunayya rqam maana wala ta ma'al kafirin, nti owange oyo mutabani wange banga okolaki otwegaitaku otaba mu bantu badeemu. Mutabani we yamwiramu yamuka nti saawi ila jabali ya'simuni min alma qala la asma alyawm. Mutabani yamwiramu yamuka nti nze baba ndakubanga nja kunina ku lusozi ludakumponyaki amaji oba amataba. Bayamukoba nti olunaku lwa leero ezira kubona okutwaka ng'okoze ki
ng'otwegese Allah yatonesa amaadhi okuva mu igulu ni wansi. Mutabani wa Nuh alayhi salam amaadhi gakolaki galumba olusozi. So nabwekyo Allah tukuba nti lamma taga alma ay lamma zada alma, amaadhi oyo gamala okweyongera, hamalnakum fil jariya, abantu banabi Nuh Allah baatu bamuki mulyato, abandi bakolaki bazikirira. linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya. Nabwekyo mufunemu ekyokwega, amatu geme gawulire ku bintu ebyo, gafunemu ekyo like gawulire ku bintu ebyo, kwegamba n'okufumitiza mu kufune. Fa idha nufikha fi s-sur nafakhatun wahida, Allah tukoba nti as-sur ay al-qarn, kitegeeza engombe ejo kufuwibwa lunaku olw'enkomerero. Era malaika ejo gifuwamu bajeta malakul israfil, bajeta israfil nejo fuwa mu ngombe lunaku eba ku set erebanga esamuli gundi omulezi wayo nti nfuwe, wabula tisobola kufuwa nga Allah kalikolaki kugiragira. So nabwekyo Allah tukuba nti fa idha nufikha fi s-suri nafkhatun wahida, engombe bwerimala okufuwibwamu omulundi ogusooka, abantu bona bajja kwaki bajja kubanga bajja kuba bafa. Buli kiramu buli siki nti kiramu jja kubanga kisaanawo. wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida ay tufakkar marra wahida. Eitaka oba ensi eno ejja kweyasayasamu, ensozi ejja kweyasayasamu, omundi mulala just a mere blowing mu ngombe gundi ensi ejja kweyasayasamu, ensozi dikoleki libenga donadi mulunguka. Fa yawma idhin waqa'atil waqi'a, abashya Allah tukoba nti olunaku olwo lujja kuba lunaku lwa nkomerero. Fa yawma idhin, olunaku olwo waqa'atil waqi'a, olunaku olunaba lukoze eki lwemereirewo ezira kindi. wanshaqqatis samaa fahiya yawma idhin wahiya, wanshaqqatis samaa, eigulu lijja kweyasayasamu, fahiya yawma idhin wahiya ay dha'ifa. Lunaku eigulu etulibona nti igulu inwevu, aye ku lunaku olwo okusinza ku biragiro bya Allah lijja kweyasayasamu, fahiya yawma idhin wahiya, ng'olibona nga igonvu wal malaku ala arjaiha. Allah tukuba nti wal malaku ala arjaiha, malaika lijja kuba nga demerera mundu yida gundi deigulu. wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, wa yahmilu arsha rabbika, era malaika edo lijja kuba nga lisitula arushi ya Allah. Arushi ya Allah nerwa arush ay sarirul mulk, sarir al mulk n'obuliri bwa kabaka, ezira buliri bwa kabaka, ezira buliri bwa muntu yena businga arushi ya Allah. Buzirayo nga bwe tuwulira nti for example katugire ku bakulembeze, for example nti omukulembeze waife owa Uganda nti bw'otuuka ku buliri bwa president waife Museveni bule tobubonangaku, tokolaki tobubonangaku,
bw'otuuka ku buliri bwa kabaka wa Saudi Arabia nti bana buliri oboti buliri bwakitiibwa Allahu tabaraka wa taala bwalina businga ensi n'eigulu. So na bwekito lunaku olwo malayika ajja kuba nga deemeera mu nju ed'eigulu lisitule arushi ya Allah. Fawqahum yawma idhin thamaniya, fawqahum ay gundi nga lijja kwemera waigulu w'abantu lunaku olwo nga lisitwire arushi ya Allah. Yawma idhin thamaniya, lunaku olwo thamaniya abavunuza bamanyi batukuba nti lijja kwega malayika edo lijja kuba mu layini 8, lijja kuba layini meka 8 nga nelisitwire arushi ya Allah. Omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki lijja kusitwa Allah azira bwetaavu bona lwaki malayika lisitwa arushi ye mu kaseera ako? Ayi lwaki? Olwa ekitiibwa kya Allahu tabaraka wa taala kyalina. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Allah tukuba nti yawma idhin lunaku lw'enkumi tu'raduna la takhfa minkum khafiya, okubalibwa okw'omuntu lw'okujja okuvaayo ate nga ezira kisobola kubanga kibula ku Allah nti takiidi, nti wonna kyewakola nga Allah takiidi, la tikijja kubaayo. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, olunaku olw'okubalibwa lw'okujja okuvaayo ate nga Allah buli kimu abanga akiidi, eza kijja kukuba nga kimwekwekaku. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, Allah atukoba nti ayo omuntu alida kuna kulenkomero yabwe ekitabo kye eky'emirimu gyakola kuno kunsi, ay amaluhu allati qaddamaha, emirimu gyakulembeza kuno kunsi, ng'ekitabo ekyo kirimuweebwa mu mukono gwe ogwa ddyo oba ogwa right. Fayaqulu ha umuqra'u kitabi, ajja kuba naisano eri awaigulu ino, masha Allah masha Allah, nga neesiimye olunaku lwaleero. Inni dhanantu anni mulakin hisabiya, inni dhanantu ay tayakkantu, nti nali nkakasa bwe nali nkayimula mu bwensi eno mulamu obwa duniya nti bwe nakola emirimu emirungi Allah gyayenda kino njakituukako. Nali nga nsaala Allah bweyalinga alagira weyalinga ayogera ku basaazi yatukuba nti walladhina ala salatihim daimun, wemba aya tigisobeizaamu daimun ay muwadhabun, ababasala swala daibwe nga tidda amatobotobo. Eri abantu abasala fajiri oba subuhi dhuhuri temubona oba mpaka nakulwedo oba yasala ikayira mu kusala asiri, abo Allah ntinabo yali akolaki teyali kwogerako. So abo bona Allah yaboogeraku nti nabajja okuba mu kwesiima lunaku lw'enkomerero. So nabwe kityo nti omuntu ajja okwesiima ku lunaku lw'enkomerero naye ajja oweebwa ekitabo kye mukono gwa ddyo nga mulimu emirimu gye emirungi, nga n'omuli eswala, nga n'omuli okusaddaaka, okutwala zaka, egyo na mirimu gye tekeera okuba nga tukuwa Qur'an. Baada billahi minash shaitani rajim, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, nti naabo mu maali daibwe mulimu emigabo egimanikibwa nga tijaibwe buli muntu Allah bwe yagabirira
ng'olina imaani nga Allah yakuwa obusobozi nenda okitegeere nti mulimu omugabo ogutali gugwo era Allah neyagutematema. Allah neyakuba nti gugwo walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, naabo abalina maali daibe nga mu maali daibe mulimu omugabo ogumanikiibwa n'ogulibwa azzaka. Oteekera okuba nga otola zaka mu maali yo. Wasadaka, okutola saddaka mu maali yo. Era Allah yamala yatukubira nti emaali eyo eira wabaani, yatukubira nti lisaili wal mahrum, yatukubira nti omugabo ogwo gutali gugwo mu maali yo lisail wal mahrum. Asahil kwega Allah yawogera abantu bamiteeka ebiri, asaili wal mahrum. Katusooke ni asail. Asail huwa alfaqir alladhi yas'al, n'omuntu omwetaavu ajja okwida gy'oli nti Seka Mudathiru nina obwetaavu namba oba olina 20 kolaki mpa mala ekizibu kyange oba nza kyaigulu. Olowooza Allah waki yabatukobera? Tubategeere era tubamalire ebizibu ebyo. Wal mahrum ni omuntu omuteeko gw'okubira Allah gwe yatukuba nti wal mahrum huwa alfaqir alladhi la yas'al au huwa alfaqir almutaaffif, n'oyo omwetaavu owensa nga tasaba. Wallahi tukikakasa bulungi nti mu baana ife mulimu abantu nga embira ati nungi aye nga wallahi ate okusaba mutaaffif nga wansa, wallahi baliyo. Era mulimu ku dua letusaba nti ai Allah nkusaba ompensa, Allahumma inni as'aluka alhuda, ai Allah nkusaba ompa obulungamu, wattuqa n'okutya, wal afafa wal ghina, ompensa ate ongeegawaze. Eyo dua nkubiimu tegeeza nti omuntu okuba n'ensa kintu kikubiimu. So obukeera kunkyo nga Allah yakusula amadaala yabanga akuweire ku maali, oteekera okulingirira embeera n'abantu abo. Tegeera nti ono azira nsoni eide okunsaba, Allah yamwogeraku nti ono azira nsoni eide okunsaba yetuukire muwe. Bw'oba olina bw'oba ozira musiibule mu bulungi, toyongereza ku bigambo, ekyo Allah yakitudendera. Kwata temwagala kukola biki ey'embeera Allah yakitudendera. Omuntu bw'obanga wakumuwa muwe, omala omutere mu dua. Saba Allah abenga riziki enagikubera mu bulungi, omukisa ata akwigulirewo. Bw'obanga ozira era musabire ku dua, ojasigaza empeerero y'okuwaayo. So tomuwa ate omala oguberezeeku ebigambo, ey'embeera Allah yakola ki? Yabanga agidendera. So nabwe kityo kati eyo point tugitegerekeke bulungi nti mu maali daife mulimu emigabo egitali gyaife, era Allah yatukobera nti emigaso egigira waani y'abantu ki? Naam, fahuwa fi 'ishatin radiya. Allah atukoba nti omuntu oyo ajja okuweebwa ekitabo kye omukono ogwa right, fahuwa fi 'ishatin radiya, ajja kuba nkuwangaala okwesiima, ajja kuba mujjana, ajja kubanga buli kirungi kya mujjana gyakifuna kuba kyalaba omujjana abalungi. Ani atalina kuba kyalaba mujjana abalungi? Mujjana mulimu abakyala abalungi. Buli kibala kya mujjana ajakifunaku. Fi jannatin 'aliya,
era Allah tukuba nti ajja kuba mu jjana eyawaigulu oba mu nnimiro eyawaigulu bimaana ey'ekitiibwa. Kola birungi olinde kunaku lw'enkomerero. Saala mutuufu w'okusaala, sinza Allah mutuufu w'okumusinza nga tomugayitikaku. Tola zaka, yamba abateesobola, ba muntu weigondebwa mu nsi muno. Kubanga eriyo abantu wallahi nga Allah okumuwa emaali yamugezesa ng'ayenda kunina ku bantu. Allah era atulabula ku nsonga ezo donna, wala tamshi fil ardi maraha, mutagezaako kutambula ku nsi yange. Mutakabbirini, nga mwekuluntaliza kuba naimwe kwegamba bitakumwina ng'olinga atamwidi omubunanga oba ki. Kulluna khulikina min turab, baganda bange fena twatondebwa mu itaka. Twava mu Adam wa Adam min turab, twava mu Nabi Adam, ate Nabi Adam yavaawa mu itaka. Kyova obona Allah tukuba nti inna akramakum inda Allahi atqakum, nti mazima omuntu akabasinze kuba wabbeeyi gyendi n'omuntu akasinze okuba nga akwaki antya. Allah tyalingira kala nti oba omuwarabu mumyufu ayogera luwarabu nti amusinga, la n'omuzungu mumyufu kala ye kwegamba nderu oyirawo nti akusinga. Ola alina haiba, alina ekitiibwa, edaali ali kulya waigulu, aye nga ebbanga lyamala nga tasinza Allah, wallahi omusinza ekitiibwa mu maaso ga Allah. Hadhihi dunya faniya, nendo bakobera baganda bange nti obulamu oba duniya eno gyemubona ejja kuwaawo, era obulamu bw'enkomerero n'obulamu butuufu. Ekyo kasita okitegeera oba ojja kuwangira mu bulamu bw'ensi eno nga oli mutmainnu qalbi, omutima gwo kwegamba nga totoma, osinza Allah omutuufu w'okumusinza bayino owangana mu bulamu obulungi oba mu mbeera ennungi. Futuufu hadaniya, Allah atukuba nti omuntu oyo ajja okuyingira ejjana, ajja okuba mu jjana eyawaigulu, mu jjana ey'emirembe eyidwire ebibala. Futuufu hadaniya, ajja kulya ku bibala byayo. Daniya kwegamba nga ebibala byali buli kyayenda, todagana kwisituka nti ojje waleero otole ekibala kiringa wonaabona nti for example muli kumukola self service, ove wano oyire wale, ova noyire ova noyire wale, tibijja kubaawo. Futuufu hadaniya, ati amawa wano yakuba ati ndikwenda kino nga kimutuukako. Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliya, nabwekityo Allah ajja kuba abayidu be abajja okwesima ku lunaku lw'enkomerero. Kulu washrabu, mulye mumwe, bima aslaftum ay bima qaddamtum fil ayyamil khaliya ay fi hayati dunya, mulye. Kulu washrabu, mulye munwe, hani'an ay jazaan min Allah, ngeye n'empeera ekuva ewani ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Bima asraftum fil ayyamil khaliya ay bima qaddamtum fi dunya, kwebyo byebakolaki byemwakulembeza ku nsi, mweresa okuba nga mukumpanya banaimwe, mweresa okuba nga musinze ebintu ebitali Allah, mweresa okuba nga musigamira ekintu kyona awatali nze, mweresa okuba nga mukola obwenzi, mwabanga muwasa abakyala baimwe aba halali, mweresa ebintu bingi okuba nga mujja mu bintu ebizira mugaso, okujja mu bintu ebyo Allah byaziiza.
byona. So nabwe inshallah aidako bandi kulu washrabu mulye washrabu munwe hanian ay jazaan min Allah, eyo ni empera imukuve wa Allah bima asraftum fil ayyam al khaliya, bebe mwakulembeza obebe mwakola bulamu obwensi. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, Qur'ani yo mubona eri mathani ya mirundi ebiri etya bwe yogera ku kintu ekirungi eiza ku era yogera ku kintu ekibi. Kakati wano Allah maliriza okwogera kubayikiriza kati alikwira kubaki kubaddemu. Allah tukuba nti wa amma man utiya kitabahu bishimali, ayo omuntu anaweebwa ekitabo kye mu mukono gwa left oba ogwa kono, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya, ajja kulaajanani owaayo bannanga tinsanze, lam uta kitabiya, singa ekitabo kino tikimpeweebwa, singa tikimpeweebwa, kiringa bw'okola omusango. Ayo bw'obamala okugema weeyisanga kale singa kyakoze musango, oba singa kyenigire mu bantu abo, oba amu n'okweyidusa. So nabo ekyo omuntu ajja kulaajana omudeemu nti singa kiweebwa kitabo kino, kitabo kyange. Walam adri ma hisabiya, era akobe nti wallahi nali tirowooza nti nja kubanga mbalibwa buli kintu kyona kinakola. Wallahi buli kintu kyetukola kijatubalwaku, era buli kimu maktubu kiwandiikibwa, yukutabu. Buli kyetukola ekirungi n'ekibi, buli omu ali ku malayika ewandiika ebirungi n'ebibi. Hadha maarufu, ekyo kitegeerekeka. Buli kirungi kyokola nga malayika dinootinga, buli kibi kyokola nga malayika dinootinga. Wabula wallahi Allah atwenda, era nendo bakakasa nti ezira muntu ajakwenda obeza kitone kya Allah kijakwenda timubona nti bazira baifu batwenda. Ai wallahi omuzeo tasobola kwenda nga Allah wakwenda, tikisoboka. Bwokola ekirungi Allah akikubisame kutandika mirundi 10 plus. Bwokola ekirungi ekirala kiti ayo kumana Allah atwenda. Bwokola ekibi Allah akusasula mu kibi kyene kitakikubisamu. Ekyo kiraga kwenda kwa Allah gyetuli na kusaasira kwa amaanyi gyetuli. Era kyategere ekyo kyongera otuwa garanti nti ezira muntu alina kusaasira kwa kika kya waigulu nga Allah. Tovobo ndaba kuba nti amateeka gobesanga gatukuba nti omuntu aba afiire ngabe neibanda. For example, yali ku dunia kununga alimenti okutola zaka, yafa nga totola zaka, yafa neibanda eri omuntu mwine. Mateeka gobesanga gatukuba nti nga tukayitola mu maali ye zaka tusooke tusasula omwana Adamu n'amubanda. Ani alina ensonga lwaki tuba tusasula omwana Adamu? Ani alina ansa lwaki tusooka tuleke okutola mu ibanda lya Allah tusooke tusasula omwana Adamu? Ani apa ansa? Ensonga eri nti Allah ye asoniwa, ayo mwana Adamu takola ki? Tasoniwa. Wallahi ni wali ba mwana wa mama wa baba wa kuna kulenga ile ezira buli omu ajja kuba nafsi ndi kulwange bakululwo nafsi yawma yafirru almar'u min akhi. Allah tukoba nti olunaku omuntu ajja okulumuka muganda we alumuke kwega buli muntu yena alumuke mama we alumuke baba we
likulli mri'i yawma idhin buli omu kuna kulenkomero ajja kuba mu mbeera ye nti Seeka Mudassir abeere mukwano gwano ku nsi ku dunia kuno nfanfeewo bijakoma wano era kyova obona era Allah atukoba nti omuntu omudemu kuna kulenkomerero ajja kuba nti kwegamba nti yubassarunahu yawaddu almujrim law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani una kulengo ojja kubona abantu bajja kubanga beeringagana kubati yawaddu almujrim omwononefu oye eyademera Allah unsi kuno eyakosanga beine eyefulanga owekitalo una kulenkomera ajja kwegomba okubanga ataayo mutabani we ng'omusingo lwaki Allah mbwamuleke ai Allah atisi bonereza mu mwana wange ayinze ndeka wa sahibatihi era yegomba okuwayo ne mukyala we ai buli dogwe wawomereza gwa sweet zo aneno my wife my what my one and only una kulenkomera wallahi haja kuvamu wa sahibatihi wa akhi kwegamba mukyala we ni muganda we wa fasilatihi allati tuwi n'abenganda be ai aqrabaihi n'abenganda be bona ajja kwegomba akoleki okubanga abawaayo nti Allah bonezaamu abo nze ndeka nabwe kityo nga tweyongera mu maiso Allah atukuba nti omuntu oyo ajja kulaajananga akuba nti ya laitaha kanatil qadiya nti wo singa obulamu bwensi singa n'obwali obulamu obusembayo buno obulamu obwenkomerero nga buzirawo oba oliawo nandibeere nga bino tebituukako kwanti singa obulamu obwensi okufa okwensi kwegamba singa kwetukomyeku twaleka kwedamu obulamu buno obwenkomerero wallahi obona bulamu bundi omuntu waba afiire tulina kyetweta hayatul barzakh n'obulamu obw'omuntaana muntaana ejje mubona eri yebibonerezo byayo era omuntu asookera ku bibonerezo byaki bya muntaana oyo omudemu asookera ku bibonerezo bya muntaana aye kwifa nani abisobola wallahi bonezo nani abisobola ebyo muntaana eza abisobola kakati wetubanga tutubisobola siiza ina neraganayo tena kusaddaka tena kutoa swadaka tena kuyamba batesobola nga tena kuyamba banange ne bostinga halaka anni sultaniya ekitiibwa kyembere nga kikoze kimaze okusaanawo tikikaaliwo tikaalina busobozi bwona nga Firawuna bwe yali yeeta omulezi owawa igulu ana rabbukumul aala ninze omulezi wemu owawa igulu Allah yatuma Nabi Musa alayhi salam jo owole Firawuna mazima akoze kyaswise we yandikomye yakuba ninze omulezi wemu owawa igulu ekyafayo wekiwera oba Kristo eyo weewerawo Allah nga amaze okugema ku Firawo yamuzikiriza naki n'amaadi okumana yali atugal faraina Firawuna ni Firawo akasiza okuba mudde mu ba Firawo bona atugal faraina Allah yamuzikiriza naki n'amaadi yabanga takalina buyinza bona bana kunsi kuno ezira muntu alina buyinza bwankomeredde just Allah atuleka buleke
Allah kyova banatukoba nti mulye mweyagale imwe abaddemu aye enkomerero yeimwe muliro so nabwe kitu otegombanga muntu yena nga ali kunsi kuno nga kwegamba obonanga ali mu bulamu bw'wandibairemu oba alina sente ningi ibanga lyamalanga tatamateka Allah munkola wallahi tomwegombanga wabula kyolina okukola musabire ku duwa Allah akoleki amulungamye. Khudhuhu fagulluhu, Allah ajja kulagira di malaika timumugeme mumusibe enjegere. Thumma aljahima salluhu ay awraduhu fi nar jahannam, mukasuke muki mumuliro jahannam. Thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku, eri enjegere debajo musibisa omuntu oyo mudde mukuna kulenkomero obuwanvu bwado bujja kubanga bukolaki buweraku. Abamanyi abandi batukoba nti lujafulumira inuma nga lukolaki nga luyira mumaiso, abandi bakukasuke mu muliro. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, Allah atukuba nti mazima abantu abo oba omuntu oyo muddemu yalinga kunsi nga akolaki nga teekeriza Allah. Beba musomera adema budeni tibatusina butusinze Allah twawule Allah tutamugaitikako. Ya Rabbi, omuntu aliko bandi sinze Allah otamugaitikako wolibonanga omulabe we, wolibonanga omulabe we. So Allah benga atulungamya bwofunanga omuntu akuta kunjira entereevu webazanga. Kyova bona omwana Adamu muzibu kunsi kuno era kyova bona Allah atukuba nti innal insana khuliqa halu'a, mazima omwana Adamu yatondebwanga mutomi, omutima gwe mutomi atya. Allah atukuba nti idha massahu sharru jazua, nti bwaba afunye obuzibu jazuai la yasbir fi hadhihi almusiba, taba nabuguminkiriza mwekyo Allah kyakoze eki kyamugezeseiza nakyo ekivamu. For example, abere mugege yayavuwala yakuba nti mugana wange nali kundoga, neiba wange nali kundoga, abere mulwaire, abere mulamu yalwala, family yange neri kundoga, yereka kuidukira nti Allah atukuba nti wala nabiluwannakum bishay'in min al-khawf, fidakubanga tubagezesa n'ekintu kyona min al-khawf nga nomulina okutya. Akati Allah akuleta ekigezo ekitiisa ekyobwavu ezira muntu atatya bwavu azirayo. So nabwe ekyo Allah atukuba nti idha massahu sharru jazua, omwana Adamu oyo Allah wamugezesa n'ekintu ekibi jazua la yasbir, obugumiikiriza buwaawo. Wa idha massahu sharru manua ay bakhira, Allah bwabanga amuwere ku kirungi nga amuwere maali akodowala muyo ate akodowala bukodowala. Allah akuba nti akuwere maali tola muzaka ate oli kudema wegamba oba olina ntegera kikaki. Allah nagaba emaali nagikuwaire era agikuwaire nakolaki nakugezesa. Wallahi Allah atuwa ebintu kukolaki kutugezesa, ate ate oli kolaki oli gikodowalira. So nabwe ekyo omwana Adamu mu butonde bwe yatondebwanga muki nga mutomi. So wala yahuddu ala ta'amil miskin,
era nga abantu abo tebafaayo okubanga bakolaki naliisa bamasikini. Allah wabanga yakuba nti mu maali mulimu omugabo ogutali gugwo lwaki toguwaayo? Falaisa lahu lyawma hahuna hamim, nabwekityo Allah atukuba nti falaisa lahu lyawma hahuna hamim, olunaku olwaleero olunaku luno olw'enkomerero wazirawo mukwano gwo asobola kuyamba mu mbeera eneeriwo. Hamim ay sadiquku, mukwano gwo. Wala ta'amun illa min gisirin la ya'kuluhu illa al-khati'un, era emere gye bajja okulya ejja kuba mmere nga n'omwofu, tesobola kubaikuta, tesobola kubawoomera wabulange bakayira bukayire ebafumita bufumite. Aye nga kunsi kuno walinga n'esente nga olya kyoyenda ng'osobola okusala embuzi wakuba nti muggyemu ekibumba esigadde mugiwembwa. Ya Rabbi, lwaki bagiwembwa ng'eri abeetaavu? Fala uqsimu bima tubsirun, Allah atukuba nti mazima ye alayira ebyo bye tubona, wama la tubsirun, n'ebyo tukola bye tutabona. Innahu laqawlu rasulin karim, era Allah atukuba nti mazima ekurani eno laqawlu rasulin karim, ebigambo mubaka byatwidya nabyo bigambo biki bya mazima bizira mu matankani. Wama huwa biqawli sha'ir, ti bigambo bya mutontomi nti mwembi yabaida nanemba ngeda bulido abembi bukera kuncho ngafulini yakayaka ngalo lukoze eki luwaire kutibwa kiri ay Qur'an, era mudimu ku mu'jizat al Qur'an ebenda bya Qur'an te wako ani yali awulire ku ndi Qur'an tekali kumuntu kwegamba ngabo tubona nti bale bakwa nti alole baturuka ali Qur'an te kolaki tegeti expired. So nabwe kityo Allah atukuba nti wama huwa biqawli sha'ir, ti bigambo nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bigambo bya lwe nemba kutontoma butontomebe. Qalila ma tu'minun, nabwe kityo batonena bakolaki ababikiriza. Wala biqawli kahin, era Allah atukuba nti ti bigambo byani kahin n'omuntu eyakolaki alagula ebinabaawo. Olea wajeyo olea kanti nkulagwire maiso gyoli kuja ojja kuba mwavu noyo omuntu kahi. Era Allah atukuba nti ti bigambo byani bya mulaguzi. Qalila ma tadhakkaru, nabwe kityo batono ina bakolaki ababanga beidukira. Tanziru min rabbil alamin, Allah atukuba nti kino ekitabu Qur'an kyekibwa okuvaawa uwo mulezi w'ebitonde byona. Allah atukuba nti walau taqawwala alaina ba'd al aqawi, nti singa Qur'an eno gye twayisa wakitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala, at-taqawwul kitegeeza omuntu okubanga akusibyeku ekigambo ekitali kituufu, nti gundi yakoba aye nga tokola ki tokikobangako, wamukoba kindi yakola ki atuusa kindi. Era kyova Nabi Muhammad yatukuba nti sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yena nandugiraku ekigambo ekitali kituufu yeteketekera kaki akatibe gundi mu muliro. Ekyo kitwongera okutwagala nti omuntu yena atemerera ebigambo timuki tekera okuba nga twegendereza. So nabwe kityo Allah atukuba nti walau taqawwala alaina ba'd al aqawil, singa Muhammad oyo yagezaako okubanga atuusa ebigambo byetwamuwa yakoba ebibye
Allah atukubandi la akhadna minhu bil yamin twandimugemye kuno omukono gwaife guki ogwa right yatuuliramu kwegamba ekyo Allah eyo wa'id adhim okwo kwali kulaganisa kwaki kwegamba nga kwa busungu bwa waigulu bino Allah kyagendera waki aleeta ebigambo bino era alikwenda kulaga bantu baddemu nti ebigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byabaidira nabyo tibi bye byali bituufu byavaawa wa Allah tibyali bigambo bibye era bya mazima. Thumma laqata'na minhu alwatin Allah atukubandi era singa yabikyusa thumma laqata'na minhu alwatin nti era twandibeirenga to making sure alwatin batukuba nti n'akayungo akali ku mubiri gwo nga omuntu n'amala akatola kwati pa ofiirawo ezira kindi so nabekyo Allah atukuba nti twandibeirenga tumusala kwa akayungo ako yakola ki yafiirawo. Fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah akubanti kwima mwena ezira muntu asobola kutulema kubanga tumugemako. Yes Allah tulindiriza olw'ekisa kye eky'amaanyi. Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin era Allah atukubanti mazime kulandi eno latadhkiratun lilmuttaqin kyakwebulira nakyo eri ababa mutya. Wa inna lana'lam anna minkum mukaththibin era Allah atukuba nti mazima twidimwimwe nti mulimu abaki abalindisa kubanga omuntu asobola okwida yakulima nti wallahi siramwike nga takoze ki siramwike babikoleera abantu so nabwekyo Allah atukuba nti mazima twidimwimwe mulimu abantu abalimba wakuba nti wallahi nze nsiza Allah mubomungwe ayengo mugaitikako fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wankubaire iwe tomubona Allah yakola ki akubona. Wa innahu la hasratun ala al-kafirin era abantu abadde mukuna kulenkomerero beda kubanga balamulwako era nga basasulwa ekyekikola ki ekyekibajamu era Allah era Qur'an eda kubalamulaku ekyekituufu. Wa innahu la haqqun al-yaqin nti era Qur'an na mazima gashi amakakafu. Fasabbih bismi rabbika al-azim nabwekyo Allah yakomekereza sura eno nga tukuba nti tubenga tutendereza Allah nunazzihu tumutendereze tumusute ezira muntu kwetakira kubanga tusuuta mubutuufu bw'okusuuta okutuuka ku Allah. Allah ayenda ino omuntu akola amutendereza yamusuuta kubanga ow'ekitiibwa asembayo kubanga waki wawaigulu. Eyo ni sura gyebeeta suratul Haqqa era ebyo ne Allah byakoze ki byabanga atukoberaku byajja okubanga asasula abaidu abakozi b'emirimu emirungi n'ababadde tidi oba akaseera tukalina oba kawaireyo nabwekityo olw'obufuna bw'obwire tudda kubanga tukomaawo tusaba Allahu tabaraka wa taala atute mu baidu be abawuliriza ate batamunkola bagonda era nasaba Allahu tabaraka wa taala atute mu baidu be abajja okumusinkana nga yabasiima era negayira Allahu tabaraka wa taala atongere okumutya era atuwe kulizikide edo dalina editawaayo ai Allah riski deifwe dibanga
ligundi liri waigulu Allah nsaba obenga oditwisiza, wedibanga liri wansi Allah nkusaba obenga olitufulumikiza, wedibanga liri wala ai Allah nkusaba obenga olitulembeza, wedibanga tulina ya Allah nkusaba nga nkwegayirira obenga oluteramu emikisa. Ai Allah nsaba otemu baidulu boyenda, era Allah nkwegera nga nkusaba otuwa abantu bo abakwenda, kubanga abantu abakwenda mazima n'abantu abatuufu oba okukolagana nabo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.